I think like last time hi va na ngoma ya Ben Mayengani va ri vana ne a ku ri vana va Ben Mayengani. The first track, Vana va Bene Mayengani, Sirevere, Ayeti. And then today, like you win in a gambe, Namunche from Vana va Nhova. Understand, that's a Kumelain. And then you on a title album. Vana va Nhova, a title album. Yeah, albums. Street. Senda kuhle kahle motivile yayo umakwi. I think like ifanekele expect that short yo tlele ya mthondolo vande ya yosungula le ya deep ali ne ngase ba play ikombela iklika kwala kutshuka ne ike amkerile lokuru go sungula kubona channel lewani famba tlhela ya bona sonna ndziya iklika na xingelengele xitokota ku komba leswaku hina hitisa swo tsakisa hile so nkan famba na sivara n'wina mfamba na mina eka ri ku amkeriwini famba pfula fridge teka lexi xi lava ku ti dyela n'wana makwavo hile so okanga ri vale ku langusa video leyiwani until ifika makumu swi na nkoka ngopfu hi ku ri like u ta hetelela u yi vulavula information yin'wana kasi hina hi cincini loko hi fika le makumu leyi wa swi twisisa like comment na wena na hina hi nga ti nga assume ku hi ehleketa comment down below give suggestion. I think like it's a case bula so like matitwelo ya vona ka channel ya Gaza Reactors ma imported klangu. So we are what we are because of you guys. We love you so much. Kambe mirisivara amla kutwa vana vano. Kuna ndlela ya yona ku isikuma ku injambana. Ya vumbuluka. Ai vangene. Ivana vanova endela makaya. Ivana vanova. Okay, and then le ngwane. Ivana va Bene Mayengani sirevere. Creativity lengalane. Okay. All right. Okay. Wayito kuliyochina yongena. Ivana vanova endela makaya. Ivana vanova endela makaya. Ivana vanova. Ona vane moyene nanyana. Ona vane moyene nanyana. Ona vane moyene nanyana. Ona vane moyene nanyana. Na mina nilenanga nanyana. Ona vane moyene nanyana. Ebeta na makata tatsaka. Ezongoza na tinyonga tatsaka. Ona vane kunyanga utahani. Ona vane kupebla utatsaka. Nekombela ungabuye Jehova. Imisaba ya nane ya Jehova. Nekombela ungabuye Jehova. Imisaba ya nane ya Jehova. Nekombela ungabuye Jehova. Imisaba ya nane ya Jehova. Nekombela ungabuye Jehova. I'm wondering kuba kudwenga joy njani kahle kahle. Because like opposite un'wana un'wanyana u ri xikwembu xi ta vuya ndona difficult ro andini kombele nga vuyi Manyana ngabuyi. Mara jumla vile vavasati la. Xo sungula. diri lavane ku yini Ni cina nyana ndawe cinisa na tinyonga. That's why ni ku byela ku di vulavule n'wasati. okay i nga ri se n'wimi loko ni pfuneni ka matihlo ne All of a sudden ni ku teta ku vula sweswo tikombela Yehova nga vuyi swi komba ku joyela nga ku ideni swi ri swi katsa na vavasati ndeni. So na ati ku tsaka vana va Nhova yi suka ku ile ya va ku hi vana va Nhova a hi tlili makaya ku ri mean ku hi famba mcimbi. nice Wa hi vona? nice Ai na le kaya hi vana va Nhova hi famba tshama nhoveni Ewe ku vana lava lava ni ku nyika yi ni tsandzekita ngoma leyo u lava ni ku nyika u ta tsaka ni ku nyika byala u ta tsaka. yeah vasati va lomu mitsonana ngopfu okay Yeah, but yeah, ai bumbuluze. Imisaba ya nane ya Jehova.
makaya nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana namina nilelanga nonyana unabane kuye nenonyana etibetana makata tatsaka ezunguzana tinyonga tatsaka unabane kunyanga utahani do you know like ne if like it's very easy like kukuma the custom if like ushabisa business ya alcohol ne the only target market ya wena if ushabisa tsala ne eku okay fanekele ku ta vanhonyani la you they finish la vanhonyani va nga kona majita ma kona you understand I think that's why anga lavi ku avuya miza leyowa ne yeah you make a sense mara manje ya na itwisisa swinene la ngana mtwana kahle kahle kuna timhaka kuma even though ufika even in real life eveka tintombi andhawini ne majita ma hinda khe va hinda vanhu laha majita ma tala ku swi tiva ku why ku ri na tintombi laha humelela yini laha yeah vana mani va twanana vo hey vantwana vanga misaveni easy girls ulabane kubhebla utatsaka nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova but either way isini yuladi terene yingisela lawa after but either way after statement lexani nga xivula ne yabe se tala I tine na lawa I wonder cause mina like I'm a guy ne and then like nta vulavula like majita matala va ku tiva ku vanhonyani va le kwini but I also think ku vanhonyani either way na bona va lata it's vice versa don't you think so yeah cause yeah I think it's natural Kobola bola teso bombe vana bawe baikomeka je kani mama wewe nyanya tena kani mama wewe nyanya tena kani mama wewe nyanya tena kani mama wewe she blind and then she valid she babaking hero one yeah and it's letiku straight the voice ya wa hero one kahle ngomnga competent na beni mi fita competent na r1 R1 hi ti type to hambana ta nkotsa ku munhu ota shakarata nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova nikombela ungabuye Jehova imisaba yana ya Jehova unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana unabane kuye nenonyana namina nilelanga nonyana unabane kuye nenonyana
mina ni karetana Mayenga Nhova vuya am7 vuya swikweleti swi vuyita hiteka hi tsutsuma una ti-problem to tala ne titela am7 na yena vula tsena kuyini am7 vuya mina if there's one to be honest yeah jokes aside mina uzila kuyisa vuya mina tawisa ne la kuno mashango ngiko phela munhu loyi sileswi swi lavaka esinidaka vuton'wini la ku tshembisa ku swona ku nga ri na swin'wana i Yesu ku nga ri na swin'wana ku nga ri na ti-consequences and stuff loko la ku fuma sweswiwani ya ka Satan lavo endzhaku ta hakela after there's no free gift from the devil na a swi nge endlekasi so Satan ndi ku nyika salary bese dia ku nyika ntirho ndako ende sa swa tsakisa se i dyini nani ya kona wa dinga ku nyika ntirho ku sungula stock yi ntirho wa ko tiva ku ala inga se dia salary no se de moholo se ya ku se shaleya se ya kule ngopfu se shaleya but according to me ka ngoma liwa I just feel like hey nga ri like afake dibule swin'wanyani kambe diya mahlweni nga a ni swi tivi why to me this is more like entertainment it's entertainment ne hey Mayengani as we said ku artist had by entertainment straight oh like ingoma yo cina leyiwani ne that's why ndiri kufamba umcimbi wayito ukuthi lawa ka thawaziwa lawa wayitisisa enalegamusu nale phalavura kusu stuff like that yeah and but other than that anakubutsa yini mihleketa yini ku post loko Mayengani a drope dodi ngase drop loko a drope Vana va Nhova ngaku post ya to this art every post a poster something akahlekelela kwa swibi something like that ambita swiba ambite yini ngani kana miskhota hosingoba kambe ngomhleketa yini hi ku hosingoba ibe yumesa album do engatwa nginkwato 2021 what's your take on this between the two artists like kuba vule ku ayibi ebese mina ngitare siyanga so release after naleswi nga swi toka ka ngoma naleswi Mayengani anga release so kungavulavula albums leswi art ntirho lo I think like kwa vumbirhi bya vo either way like I think like ku ya mina ti-project letiya hinkwato ne a ni ti yingiselangi hinkwato ma vona and then like tingoma leti ni nga fika ni kuma chance yo ni fika ni yingisela tona i tingoma leti a ku ri ti-hit a ku ri ti-top songs you understand yeah so mara ngwe ku ya ngwe mhleketa ku post hosingoba yi nga dropa Mayengani nga se dropa or disama swi endla post ku dropa Mayengani nga se dropa na ancho mbexani ku yimeriwa ku Mayengani a dropa ndi mfafado wa njhani ni kota ku standard swandleka wrong I'm just trying to understand because I know the two artists they compete ka music mavo so to me ni teka i healthy competition ani teki kufana swa sa ku ri nyimpi yeah ve teka i healthy as a fan because inkwamo ma blind iswilo and va ba tingoma ta xikaza and I think like if un'wanyana o suka evekeni lesekiri okay Ben Mayengani ri wa tshika music ku sala Mr Post I think like either way 50% ya ti fan base ya yena music wa yena u ta sala u nga make sense cause like if like abula swin'wana va relate ku ri okay u vula munhu wa so even though anga vuli na yo so like a va ha koti ku relate just because and then start I think like that's true ndlela yin'wana beef irrelevant because yinda ku vayilandeli va Ben Mayengani va kota ku ya twa ku ke la ku twa post responda ku yini na valandeli va post va ku la ku ya twa president loko yi responda hala ka hosingoba yi ta ku yini because yivo va nga ka public platform even though kuma ku na lavo ka va nga ri interested mara maka va kha va ku na beef okay man talk about it you know and then by that kuma ku se va gaina na ti-fan things wasvo it's a beautiful art thank you Ben Mayengani for keeping us you know na Vana va Nhova ku karhi ku khomiwe swibamu na timpahla ta masocha machangi mele ku bulukeni le ndaku leyi tropes but handle ka sweswo klika kwala ku tshuka loko in screen xa xa tsukini a le ku nandziheriweni nchumu klika la ku tshuka la
ku tsariwa ku subscribe i tlika xingelengele i ta kota ku kuma tinjamba leti hi mi tiselaka tona hi masiku hinkwawo hi Kensaus a ta wa xisuka ka hina majaha ka gaza reactors se hoyi petsa Petsa. petsa tanko leswo